I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo raditi gdje gledati Dragon Ball Z i Dragon Ball GT i tako te. Na srpski biti ima i na hrvatski. Znači, ako želite gledati samo Dragon Ball Z na hrvatski, odete, evo, upišete DBZ hrvatski. Tako, tu. I onda možete gledati tu. Sad ću vam pokazati dok mi se učita. Daj. Vidi, ovdje Zmajeva kugla Z, Dragon Ball Z, online sinkronizirani crtić. To je hrvatski, ovdje na srpski vidi. Zmajeva kugla Z, sve epizode Zmajeva kugla RS. To je na srpski, ali ima ono, od kad je Goku ubio Frizu, je sa titlovima. Tu ima samo do onoga kad je Goku ubio Frizu. A sada gdje gledati prvi Dragon Ball i Dragon Ball GT i tako dalje. Zmajeva kugla RS. I to onda imate da idemo izaberi serijal. Onda tu imate da vam pokažem. Ajde. Evo. Evo, ovdje na Zmajeva kugla RS. I tu onda imate... Šta je? Evo, ovo je Zmajeva kugla 1001. Evo, Bulma i Son Goku. I tako te. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, subajte se na kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! Posloži figure.